Sakit di Nabi, hai akhi sang bungong kembe, ban bungong laye hana sote kamala, ban Nabi nekun diulen nyokun wafu. Dengan kasukret ya wong malaikat bandum sahabat dum kata sare neroi mata langit ngan bumi dum asawadanya Rasulullah tinggai donya tamang Fatimah Rasul nujum ni badada Aisyah jumpa antara Sayyidina Hasan ngan Husin sampuh jaroni bamuka sahabat keluarga hancur hati terasa sakit di Nabi, hai akhi sang bungong kembe, ban bungong laye hana sote kamala.